Assalomu alaykum do'stlar. Mana Jikto'gon press olib keldik. Tushirib o'tamiz. Xudoga shukr. Ana joqda tartlardan jaynab жатат, bularning barini hozir cho'g'iltam. Hozir bu jönde emas video. Hozir men sizlarga mana at tashigan, mal tashigan, qanday условияда tashiydi. Mana yerda ko'rdingiz. Gaz ballonlari bilan to'qqa sayilib turadi, mana joqdachi. Yerda zarat oladi. O'shalarni sizlarga tartib ko'rgazam. Bizning kanalni alstab o'tirlar. Bularni mana pikaplar tartadi. Mana joqda da biri turadi. Samasval emnaka, samasval. Mana joqda da kishneriga turadi. Ko'rdinglar, shuni generiga tanishtiramiz sizlarga. Hozir men ishlarim bitib olayin. Mana tartlarimni jina olayin. Andan keyin sizlarga shu turasini generiga tanishtiraman. Bu yerda ot ayoy bo'lgan. Bunda bir pony turadi, mana atlar turadi. Mana joqda yurmayan juradi yilqilarchi. Ayoy bo'lgan. Mana jinaynemmiş. Cenazada жерде. Chiqib eki tartib jinab qo'ydim. Azmna ne birden tashib o'tadi desam, ekon 16 yerdan zo'r qoldi. Aldilar arqang do'ngaloq ko'tarilib ketdi. Ayoy o'g'ir ekan. Men o'yincha beda o'xshaydi. Sevdenda mana yerda to'ltirib atlar ekan. Qarala, büyük at. Büyük atlar ekan. Mana yerda dağı atlar ekan da. Men hozir sizlarga mana treylerni ko'rgazayın. Qanday treyler ekan? Men o'zim shunday treylerga qiziqib juraman. Bilasizlar, men buga chayin pikap haydab jurgan. Anan shunday treylerni Qirg'izistonga olib borib olsang, mal tashsang, at tashsang degan o'ylar kelib jurganda, anan bilmayman, hozir ko'raylik. Bu o'z negizi bu yerga to'qsayib qo'yib tur. Bu yerda gaz bor ekan. Bu bilmayman, bu prostoyli bo'lish kerak edi. Prostoylich. Bu o'ta оборудование ekan, mana Oklahoma. Men hozir Oklahoma City'da, men ayta ketayin. Bu RAM ekan. RAM 3500, o'sha men haydab jurgandagidek ekan. Hech qanday ayirmasi yo'q. Men sizlarga ochiq ekan bu. Ochiq bo'lsa ko'rgazayın. Nega? Mana yerda girgan yer ekan. Bismillah deb sizlarga ichini ko'rgazayın. Mana qaraba. Mana yerga bir at turadi. Mana yerga akoshkasi ochiladi. Boshqa shu yoqqa qarab bo'ladi ekan. Mana yerga 2, mana yerga 3. Ana yoqdan jiktaydi. Birinchi bunalar ochiladi-da. Bunalar ochiladi, bunday yo'l turadi. Bir at tap kelib, buna qarab atlar urinib qolmas uchun bayaqi podushka qo'yib qo'ydi-da. Bu jag'ini da aylanib mana shunday podushka ekan. Buna terezalar bor, ochiladi. Ichi qaralash nima ekan-da. Qara. Bunda açıladi, qayra javladi. Tor menen bardig'i shunday. O'ydesidan da o'chishkalar bor ekan, ochiladi. Buni qaranglar, mana yerda at yılan at taşıtan atın beşlik askerinden gülçini yığılap bilmem. Acayip gülç. Bulcağı kurtarırken. Aytor hazır. Çabuk koyup bunu alacağı. Çata turgan video olub turadi da, sevdiğinde içinde jalüzler varken, sizlerge жақсы görünmeydi. Газовый оборудование var ekan, toolbox var ekan. İçinde çata turgandagıday условия qilib qo'ygan o'xshaydi bu komatasınchi. Mana bu yoqdan ochiladi. Hozir bu yoqdan ochib ko'ramiz. Qarala. Podnoshka, mana chiqadi buyoqqa. 2 egzil ekan. Treyler. Gördüğünüz ichkarisidan ko'rib chiqdik. Mana bu yeri bu içinde yashaydi. O'xshaydi. Sevdeganda mana bu ayvonchasi bir yoqqa tartib qo'yib turgan. Hozir gazi, jana boshqalari. Hozir bu ochib ko'raylik. Bismillah, ochaygina. Ha, içinde jatadi turmaydi mana aka. İçinde jatadi ekan. Bismillah. Mana ödesinde 2 spalni. Mana yerda rakovina, ona ochiladi. Men butun men o'tib qo'ygan. Mana yerda stol. Mana qarala, janaga plastkartdagıday. Mana yerinde tualet. Anal yeri janağı men eshik, ochgan eshik. Ko'rdinglar da bayaq unitaz. Mana jag'ında shkaflar var ekan. Ko'rdinglar. Televizor. Men sizlarga televizor var ekan. Asti холодильник. Mana mikrovolnovka, mana холодильник, unitaz, rakovina. Bir kishi, 2 kishi, 3-4 kishi. Ana sizlarga ne gerek boshqa?
Mikrovolnovka бұл жағында да бар екен. Бұл жағында духовкаға ұқсайды жөнелечі бір. İçinde kondisyoner, görüyorsunuz, süvetler, kolonka, bazar yok, manasta şkaf, aldına palastı, nime kılıp koygan, sügüp koygan. Ama ol yer duş eken. Ol yer duş eken, gördüler, smestitiller turat, duş, şampunlar koydur, şkaf, ol janağı eşik, platensiyalar turat, rakovina. Награла бұл раковина, ошол душқа үшін унитаз, бұл жақта духовка, емнелі, тумбочкалар. А мынау болса раковина, бұл болса ошол газға. Жана тамақ ашып пішірған, духовка жана ашқа. 2 киши өдеді, 1 киши бұл жерде, 1 киши бұл жерде. Мощный бұл, мощный. Жалюзде баяғынан айтатын да, светтері жанады. Ішінен мынандай, қара, тонировка. Мен ошол газдарын көріп, ойлап аттым, өз негізімен көптен бері қызығып жүрем. Мыналар мені қорқытып жантам бері келді аты. Кет аняқа. Өзі мынандайлы болуш керелі. Көрдіңер, бұл içine 3-4 ат пата оқшайды. 4 кишinin местасы болса 4 ат пата оқшайды. Жана біз қарағанда 3 ат пата шығылып. Көрдіңер, жарымы жатағы, жарымы. Бізге жанағы улаққа барғанда, мал базарға барғанда, içine 4 өнжікті алып барып жатып алғанға болады екен. Мынау жақта да бір өз келіп алды. Адам чөшті. Ана қарчы бар. Мишай детпей. Ана мынау трейлерді көргөзейін. Хорошо, бұны көрдіңер. Бұның үстінде мына кондиционері менен. Анан içinde бүт условиясын көрдіңер. Астында подножкасына шығат тоқтатып тұрып, ошолар шығарып қойды. Анан енді сіздерге мына трейлерді көргөзейін. Бұл дағы ошол атташый тұрған трейлер. Мен өзі ушундай простой трейлерді не қылып атқанмын. Простой трейлерді елестетіп атқанмын да. Мен мұндайды тақыр елестетіп тұрмын. Бұл дағы 2 экзел екен, 2 мосту. Бұлда арқасынан жүктейді. Мынанысын чүрөт та лопаткасының içine ат жүктейді. Азыр için ашық болса için тартып көргөзейін сіздерге. Пока чүрөт ат мені. Мына жерде астына қойчу нелер бар екен. Бұл жерден көре албайды екенбіз. Бұл жақта запаска, мындайлар бар екен. Аттың ноқтолары, жиптері, сулары екен. Бұл жақтан көре албайды екенбіз. Біз только арқа жағынан көреді ұқсайсыз. Арқа жағында жанағында еле. Жаны ешік жоқ екен. Бұл жерде де 3-4 атпата тұрған. Мынау жақта тұрбай ешігі. Бұл ешігін көріп өппіз. Опа, бисмилла. Опа. Ичи атқана ғой. Ашуын атқаны отта тұра. Бұл жақадағы 1-2-3 атпата әткенде. Бұл жерген негедір қамауайды ақшайды. 1-2-3 атпата әткен. Болды. Окошкалары бар. Бұл ескі рақтырелер екен. Бұл форчкаларындағы жыртылып қалып тұр. Мыналары сонда екен. Айтор, мен өзі жолда көріп қалам да. Мұндай трейлерлерді. Үстіне мынандай кішерек престерден үстіне жүктеп қой. Крышасына атай пресс жүктей тұрған мындай багажник қылып қойған. Ошоға 3-4 пресс салып қой. Жолда тоқтаған сайын аттарына ошындай от салып қойған шыларды көріп жүрөбүз. Маңырала аттардың муляждары бар екен. Анан эми силерге ушунча болду, мен мына самосвал трейлерде көргөзүп коеюн. Көрдүңөр, могу джинс кемнау. Мына 2 трейлерди көрдүңөр. Бул дагы RAM 3500, эски кузовтан экен, 2015 примерно. Аркасын бортун алып койгон, артында кылып койгон, баягы самосвал сыяктуу. Ушундай эле кадимгидей эле уланат. Буга чейин мен видеолорумду көрүп жүргөндөр болсо билет. Бұл машина қандай машина? Аябай күшті машина. Объем 6-7, 4 ВД дизель болот. Шундай. 4 ВД-сы қошылады передок менен. Бұл да 2 экзел екен. Мыналарчы утурлема келипчи, мына утурлема келипчи. Мына портердикинде кылып аркасын нарашка кылып жасап койду. Түрөдөсүндө мындай кылып ичи мындай эскирип калыптыр темирден. Бұл трейлер мына жерден көрдүңөр, мына жерден көтөрүлөт. Мына жерден. Мына цилиндр көрүп атасыңар да, ушу цилиндр менен астынан көтөрөт. Азыр мен силерге мына жерде көрүнүп атабы?
цилиндр. Алдынан көтерілді. Бұл эми тике болуп көтерілбейт. Бир канча десем, бир 30-40%ке мындай кылып көтерүлөт. Бир жолу аңтарып таштай албайт. Анан кийин мындай бирдекени жүктөп алганга же болбосо лопатка менен ылый кылып түшүрүп салганга ыңгайлуу. Самосвал трейлер. Жолдон көп эле көрүп жүрөбүз. Мен ойлоп жүрөм да, Кыргызстанга мындай рам апарып алса, мындай трейлер апарып жасап алса депчи, бирок бул рам өлгүр дагы аябай кымбат да. Например, эскилер рамың ушундай состояниеда $15,000. $15,000 бизде 2020 жылкы портер алып аласың деп да кайра ойлонуп калам да. Бир жак ойлойсуң. Портер ал эми портер. Бул эми джип, бул эми пикап. Кичине болсо дагы мындай тойго минип барсаң да болот. Анчамса ЗАГСка чыгып берсең да болот деп ойлоп калам да кедечи. Анан эң эле жаккан трейлер мага мына болду. Эми ушундай трейлер алып калчу болсоң Кокустан, сөзсүз түрдө анда бир рам алыш керек. Мындай пикап алыш керек да, жылы жаңыраак, жакшыраак. Анан муну портерге кошуп алсаң тарталбайт го дейм. Портердин объему 2.2 да, 2.5 дизелде турат. Күчтүү билем портерди биз пиясташып жүргөнбүз, 5 тоннага чейин жүктөп жүргөнбүз. Анын видеолору да бар. YouTube'да көрсөңүздөр болот, кимде ким көрөлөк болсо. Бирок мына жерде мына трейлердин өзү эле мындайча айтканда мындай 3 тонна чыгат болуш керек. Мына трейлердин өзү эле. Ичинде аттар 3 ат болсо, ичинде портерди эле тартат, бирок портерге кичине некрасиво болуп калат го дейм. Мына жерде запаскасы бар экен. Запаскасы, дөңгөлөгүнүн размери 16 экен. 16. Мына карагыла газы бар экен. Жана мен көрсөттүм го, мына жерде тамак аш кылганы атайын андай газ. Бул газдарды деле магазиндерде постоянно алып барасың. Газ менен берет. $28 бу, ушундай турат. Биз толтуруп жүрөбүз го. Алып барасың, постоянно жаңысын аласың. Любой магазинде бар. Киресиң, Home Depot деген магазиндерде асында алдында ушундай кичине магазиндер, тракстопта, заправкаларда деле бар мындайларчы. Мына бул жактары эч кандай бир берки аналдан айырмасы жок, кудду ошондой эле уланат. Мыналар сайлат, үстүндөгү мына стоптору жанат. Мына экөө жаман мага охота кылды да. Şu meni birдеке кылайын деп турушат окшойт ушуларчы. Менде иштери бар окшойт. Мына кара, экөө ерши болду. Мына кара. Наракка туруш. Жөн. Дөңгөлөктө. Мына деле эскиле некен, рамкен. Өз негизи булар бир машинаны алса айдап жүрө беришет. Булар мода кубайт. Жылына жаңы чыкты, жаңалайын дебейт. Ушундай достор, эми кыскача силерге ичин көрсөтүп тааныштырдым. Кимге жаккан болсо лайктан басып, комменттерден жадыргыла. Амандай трейлерди мен жана айтып аткан өдөсүнө мына жака пресс салып коет. Көрдүңөр? Үстүнө пресс салып коет. Азыраак кылып туруп пресстен таштап коет. Үстүнөн көрүнүп кеткандарын көрүп калабыз да, биздин трак бийик болгон үчүн муну мындай көрөбүз үстүнөнчү. Ушундай достор, бир жактарга булар аттардын жанагы ат чапкан жерлерге көп барышат да, же бир жактан бир жака ташыйт, мындай ат багып жүрүшөт, мынакечи. Көрүп атасыңар. Ушулардын арак баракка жылдырат. Жашаган үйү болсо мына болсо навес окшойт да, бир ишканасы. Мына үйдө жашайт экен. Ана үйдө жарым метр көтөрүп туруп эле бир этаж кылып эле навеске шипан окшотуп эле жаап коюптур. Алдында мына дагы бир пикап турат. Бул болсо ошол нарак берек айдаган машинасы окшойт. Бул жерде жери аябай кенен. Америкада жер аябай кенен. Аябай кенен жер. Мен буга чейин дагы айтып жүрөм. Америкада жер аябай кенен, аябай айгараган текедей отуруп турган бул байке. Каралы. Жөн эле булар мындай байлап алып бакпайт да, мына көрүңөр. Мында бир ат жүрөт жөн элечи. Ал жакта аттар жүрөт. Мына коро, көрдүңөр? Коро кылып койгон. Бул жерде бир эле бул кишиники эмес. Мына коронун арагындагы ал жакта дагы бир трактор менен жүрөт. Ал жакта өзүнчө коро кылып койгон. Булар өзүнчө коро кылып койгон. Мына ал жакта өзүнчө коро кылып коюптур. Ушундай экен да, ар ким өзүнүн коросу бар экен. Өзүнүн ар ким өзүнүн коросу бар. Булардыкы мына окшойт да. Себебинде ушул жактан келди жана мага. Мында бир 6 ат турат, мында дагы бир 3 турат. Мунун арагында дагы турат. Мында көрдүңөр. Иши кылып айтор, мында дагы. Мен өзүм мында кача трейлер тартып жүргөн билесиңер, мындай трейлер. Муну менен булар ошол чөп ташыйт, башка нерсе ташыйт, ушул нерсе. Буларда техникалар көп экен. Трактор, бобкат. Эми булар хозяйственный иштерди кылгандан кийин буларда бирөөдөн бир балка сурабайт. Бер тур чапкың, бер тур чапчап алайын дебейт. Же болсо тракторың бер турчу оруп алайын дебейт да. Буларда өзүндө бар, бардыгычы. Бардыгы өзүндө бар. Ошон үчүн булар эч кимге муктаж болбойт. Жок болуп калса кредитке ала коет. Буларда акча бар, эми Америка дегендейчи. Ошондой достор, силерге кыскача
мында видео маалымат болду. Мына өзүңөр көрүңөр. Акыркы прести чүрүп атат. Андан кийин мен кайра жолго чыгам. Парттарым анал жерге байлайм дагы. Үстүн шүпүрүп үртүрүп анан жолго чыгам. Ошондой достор, каттал электер катталышты унутпагыла. Лайктан баскыла, как обычно, комментарийдан жазгыла. Силер менен Корея KG ар дайым ар кандай видеолор тартып көңүлүңүздөрдү көтөрүп турушка аракет кылам достор. Инстаграмга каттал электер, Инстаграмдын ссылкасы описанияда болот. Сөз катталышты унутпагыла. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Достор, мына үстүндө антеннасы да бар экен, караңыз, антеннасы да бар экен. Анан баасын сурасам, примерно $50,000 турат, ошондой дейт да. Ичинде 4 кишиге жатат, 4 ат батат, 3 ат батат. Короче, мощный дейт да, бу трейлер. Жактыбы сага дейт да, мен тартып бүткөндөн кийин келипчи. Ошо достор. Шуну айтып коеюн дедим силерге, жүргүзүп жөнөйүн деп атам.